Masih bersama the bestnya Ibu RW. Kita dengarkan lagi suara masnya. Boleh Bu RW? Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil. Ibu RW sentil-sentil kayak pentil, tak taunya pentil. Waktu ku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, tak taunya pistol. Kali dia tembak tembak dor tembak dor 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 tembak tembak dor dor dor. Kemal yoga nada di Geboy. Bapak Komandan siap. Ayo 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 keluarga besar. Abah lagi bah dikodok lagi. Ibu RW sing tenang Bu RW. Tenang anu nyawernya. Atur nuhun. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil kayak pentil, tak taunya pentil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol yang belum ayo nyawer. Tembak tembak kata tembak dor dor dor. Tembak tembak dor dor dor. Tembak tembak dor dor dor. Lanjut. Yang belum. Neneng cantik. Ayo 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 Ibu RW. Uy deui ka dieu. Come on. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku kira pentil, tak taunya pentil, tak taunya pentil. Waktu ku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol botol, tak taunya pistol. Tembak tembak dor dor dor. Tembak dor dor dor. Tembak dor dor dor. Tembak tembak dor dor dor. Tembak tembak dor. Nah bagi handap. Kumaha Ibu RW? Oke, Bu RW.